Menuju lapak kawan, kita menuju lapak nih ya. Kita gejoskeun lah petualangan nih bersama Jang Arkan Encing maniakeun kawan ya. Kita ke Kuruksukan dulu kawan, ke kebon kawan, sambil neangan kapan. Ulug salah. Jalan nyasar kawan, jalan rada nyasar kawan, bentarnya kawannya. Aduh. Nah, jalan. Ka dieu itu Supratman. Salah atuh Supratman. Aduh, kawan euy. Guguruk-gurukan dulu kawan. Aduh, kita guguruk-gurukan dulu kawan. Aduh. Ini harap dimaklum dulu lah. Perjalanan salah paraya. Kita ke Kuruksukan dulu lah, ke kebon kita mancing maniak mantapkeun ya. Ya de Arka ya. Anjir. Arka Sawaludin anjing ingin nguseup. Arka Sawal ingin nguseup dia euy. Mudah-mudahan atuh aya gairahna nya Arkanya. Aduh, perjalanan nyasar nyasar dulu sahabat baraya. Aduh, jalan ka dieu ternyata baraya. Ieu mah rada nyasar heula sakedeung. Perjalanan rada nyasar baraya. Menyusuri sawah dulu nih, kita ngurek dulu lah baraya nih, ngurek dulu, ngurek. Arka gimana rasanya Arka setelah mau ngusup? Awas itu bisa nyuksruk. Nah, ayo motor bisa ka dieu lewat ka mana?